Bugün vəğazimiz Ramazan ayı turunda Allah Subhanahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ayettedir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus-siyamu kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettekûn. Ey müminler! Allah Teala обращениясы musulmanlarga, iman kitiruvchilarga, kimlar Allah Teala'ga o'shanaydi. Ey müminler! Ya eyyuhellezine amenu! Sizden evvelgilerge roza tutup farz itilgenini gibi sizge de her yılını bir ay roza tutup farz itildi. Şayet rozanı kaldırıdan yoki rozaga kimchilik keltiruvdan saqlanınız. Keladir cemiyet hürmetli ay, en kadirli ay, bəxet ayı. Allah Subhanahu Teala bu ayını kalgan aylardan üstün koydu. Nek üstün koydu? Потому что cemiyet bik ulu ay bulup duradır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ay turunda ayette hadis-i şerifinde eğer benim ümmetim bu Ramazan ayında ne kadarlı, ne kadar rahmetli, ne kadar sevaplı bilse idiler, diler idiler bu ay yıl boyu barsın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem angarta bu Ramazan ayının derecesi. Oşanıgı cemiyet Ramazan ayı big ulu ay bulup dura. Big büyük ay. Hazır vəğazimdə tırışamın sizlərge bu sözlərini yetkizerge. Nasam dili biz bilseydik nindi derecede oşanıgız yıl bu yettiler idik Ramazan ayı barsın. Ramazan ayı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kitaredir hadis-i şerif, kutsi. Allah Subhanahu Teala bizden sözleri. Allah Subhanahu Teala her bir adam balasının gamelleri, sevaplarının derecesini, ecirligin bilgiledi. Her bir yakşı izgilik işlegen sayın Allah Teala bir izgilik üçün imandan, oşanudan karata yazadır. Bir izgilik işledin Allah Teala 10 izgilik yazar üzerine. İmanın artık bulsa mümkün şul izgilik üçün 100 tapkır yazarga, 100 izgilik işledin, 200, 700 mertebege şiitli. 700 mertebege şiitli. Şuna göre hem Allah Subhanahu Teala nerseyte rüzadan başka. Kim de kim, her bir gamelinin bilgili sevabı. Namaz okudun, şunun tike sevap. Zekat birdin, şunun tike sadaka birdin, bilgili. Rüzanı bilgisi yok. Allah Subhanahu Teala ayette, kim de kim minin rızalığım üçün rüza tutar, min onun üçün üzüm sevaplar bireşetmin. Kaysı tırışa minin rızalığı üçün üzerinin aştan sudan tıyılırga hem nefesin tıyarga tırışa, o minin bületlerimi alır kıyamet gününü. O kıyamet günü cemiyet Allah Teala karşına kubarılganda, Allah Teala karşına barganda göre biz sevaplarımızı. Sorar biz. Ya Rabbim, kayan bizge şunun tiki sevaplar. Allah Subhanahu Teala ayetler bu rüza tutkan üçün. Bu rüzalar tutkan üçün minin rızalgım üçün. Rüza tuttuğuz, min sizge sevaplar biremin. Gameller derecegizini arttıramın. Adam balası kingenir. Şuna göre bugünküsü günde kanıştığında sevap sözün angarı big ağır. Adam balaları biz nerse üçün tırışabız dünya. Dünyalıktan biz hakkın bilebiz. Nersedir anda epey yaptın, şunun tiki hakkı. Nersedir keşini ittin, kayadır şunun tiki hakkı. Eşinin hakkın bilebiz. Kuygan. Lakin sevapını bugün adam balaları musulmanlar big ağır angara. No oşanıgı cemiyet biz anı kürmesek de ul bizge kirek. Kaşan ecel kilir
жан алучы фәрештә, без шундук аңгарыбыз. Ничек дини мәсьәләләрендә килә, жан алганда фәрештә кашан килер, адам баласы бер зат та соралмас. Соралыр, каны миңа вакыт бир гамәл кылырга, яхшылык, изгелек кылырга. Кыямәт көннәдә Аллаһ Тәала каршында кемнәр авыр хәлдә булыр, атыр, я Раббым, ебәр безне бу дөньяга кирү. Без гыйбадәттә булырбыз. Изге эшләрдә булырбыз. Ләкин Аллаһ Тәала хәзер генә вакыт бирде. Үләбез дә бетә. Бу примерны савап буенча була китерергә хәзерге вакытта пенсияләр турында. Бакчат, сезләр бире эшләдегез, нинди генә мәштә, кемдер шофер эшләде, кемдер анда колхозда тракторист булып эшләде, һәр берең эш эшләде. Һәм сезнеке нәрсә барды? Трудовой стаж. Хәзердә вот адам балаларыныкы ул барадыр. И синең зарплатыңнан кәпмедер калдыра бардылар пенсионный фондка. Син беләсен, то что 60 яшь йетте, мин эшләгән идем, минеке кадр булырга тиеш трудовой книжка. Безнең телдә, дини телендә атсаң, можно гамәл дәфтәре. Гамәл дәфтәре. Адам баласын да белмиха, кәпме гамәл дәфтәренә языла бара. И шуңа күрә, бардың, миңа пенсия кирәк. Нәрсә сиңа әйттеләр? Трудовойың бармы? Бар. Атасын, бу көннәр әлдә, бу көннәр тутырмаганың бар, тутыр, печатны куй. Печатны куй. Тутырып китерәсен дә, синең эшеңә карата, сиңа пенсия бирәләр. Хәтта син аны эш вакытыңда тоймадың. Зарплатыңнан катарганнар, сиңа стаж языла барган икән. Хәзер сиңа киңәнеш, син кулыңа нәрсә? Акча аласың, киңәнәсен. Хәзерге вакытта шундый замана йетте, адам бала кайсының теге стажы йетми, бер ай гына йетми. Су, анарга пенсия юк, аталар бар, эшкә кер, эшлә, бер айыңны тутыр да бирербез. И шуңа күрә белеге җәмият гамәлсез кыямәт көнне кубарылгач, biz җәннәткә керәлмибез. Ошаныгыз, гамәлләребез булмаса, изге эшләребез булмаса, безгә авыр булыр. Безгә авыр булыр. Шуңа күрә Рамазан айы килә, без тырышырга тиешбез изгелекләр кылырга. Кыямәт көнне гамәл дәфтәреңне китерерләр, укырсың, намазың бар, рүзәң бар, зәкәтең бар, хаҗың бар, садакаң бар, анда изгелек эшләдең, изге сүз әйттең. Все, синең Аллаһ Тәала каршында яхшы дәрәҗәдә булырсың. Бер затың да булмаса, намазың булмаса, рүзәң булмаса, сиңа тоже җәннәт уже все. Җәннәттән син ярагая барасы. Шуңа күрә җәмият аңгарыйк. Гамәлләр ул шул. Хәзер без тоймыйбыз, но белегез ул кирәкле затлар. Шуңа күрә без тырышырга тиешбез, яхшы кыны күбрәк изгелекләр эшләргә. Шуңа күрә Рамазан айының ул җәмиятем башы ул рәхмәт айы. Уртасы аныкы афу вакыты. Һәм ахты калган көннәре 10 көне өлеше ул җәһәннәмнән котылу көннәре. Шуңа күрә Рамазан айы ул белеге җәннәткә ашыгуы, газаптан котылу ай. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Кашан Рамазан айы керәдер, ачыладыр җәннәт ишекләре, ябыладыр җәһәннәм ишекләре, һәм шайтаннар капкага богауланалар." Шуңа күрә Аллаһ Тәала мөмкинлек бирә безгә Рамазан айында ярлыкый. Адам балаларын күбесен ярлыкый җәһәннәмнән коткара. Җәннәткә Аллаһ Тәала язадыр. Шуңа күрә безгә дә тырышырга тиеш, нинди дәрәҗәдә булырга? Җәмият рүзә дәрәҗәсендә. Тырышсак, Аллаһ Тәала генә безне может афу итәргә гүнәхларыбыз өчен. Аллаһ Тәала безне может җәннәткә кергезергә. Бер кем дә түгел җәмият. Һәм бу дөньяда да, ахирәттә дә бәхетне бирә только Аллаһ Тәала генә. Һәм нәрсә әйтеләдер, бу айда шайтаннар да богаулана. Усал шайтаннар мөмкинчелек бирелә. Адам баласы бу айда кала нәфесе белә.
Nefesi bile. Käpme şeytan üzün aldagan. Käpme haramga öğretken. Bak üzüni. Yese sen haram söz söyleysin. Haram eşler eşlisin. Ramazan ayı ol ne только tege aştan sudan gana tıyılu. No nefesine de tayarga kirek. Если adam balası üze tuta, üze yalanga jüri, Allah Teala'ga andır üzeler kirek mi? Allah Teala'ga kirek midir şundur üzeler, üze aş toradır, üze gaybet söyleydir. Allah Teala'ga andır üzeler kirek midir? Allah Teala aştan, sudan ul birinci farız tayılu, hem yakşı holuk sıfatka da kilerge kirek. Şuna göre bilegiz, Allah Subhanahu Teala cennetini bu ayda bizge telidir. Hem kıyamet gününü de biz bilebiz. Hadis-i şeriflerini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayette cennetinin 8 işegi var. 8 işegi var. Kaysının bir işegi Er-Rayyan isimli işek. Şul işekten şakırılır kimler? Rüze tutuşular. Kimler rüze bu dünyada tutkan. Sen rüze tutmasan sen ulu işekten çakırılmazsın. Bu bilgili zatlar bizge cemiyet. Bilgili zatlar. Abu Bakır şunda sorav biredir. Ey Resulullah, kimde 8 işekten çakırılır mı? Bulur mu? Şundaki kişiler kaysılar 8 işekten de cennetke çakırılırlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayette, alar arasından sen bulursun imiş. Dolayısıyla kişiler bulur, Peygamberimiz görsetti, kaysılar 8 işekten de çakırılır cennetke. Biz bugün aşığımız mı şul cennetke? Da bizge ağır, şunda iman, şunda oşanu. Ul bizne köte. Böyle biz adam balası bu dünyada kunakkına üldengde, ülge şugattem indi, doyar mı sanı? Cennetine körgeç adam balaları teler anda kererge. Bugün biz dürüstlükte iken de kübesince dünyanı gana yaratamız. Yakşık kanı öyler bulsun. Yakşık kanı maşinalar bulsun. Aşlar, sular. No, kaysımız da uylaganı var mı? Eşemin rüzyalar tutayım. Ramazan rüzyasın. Ünger rüzyalar. Allah Teala mina nasip etkeydi cennetinin hatta bir kapkasından gana şakırılır. Bak şey, bülek. Nindi de bir merapriyati bulsa, birer bayram bulsa, bizge nersede bülek bireler, gramata bireler halk karşında. Adam balası nişli anda kine mina imiş birdeler. Esin avul nek bireler? Sen tırıştın, nerseder işledin. Şuna göre cennetke de uylanırga gerek. O bütün halk arasından seni şakırırlar. Kine iş değil mi? Sıl koyabız mı cemiyet bugünkü günde cennetke keregi? Cennet ul şunday zat kaysı bizne köte. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadır, o cennetine biz gitirelmiyimiz göz aldığımızga. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadır, mümin musulmanlarını şunday zat Allah Teala ezerledi. Anı ul gözüne de, göz aldığına da gitirelmidir. Nerse son ul cennet? Cennet ul rahatlık cemiyet. Rahatlık. O nerse biz bu dünyada telibiz, cennette şul zat. O adam balasının nefsesi nerse teli. Hazır o bizden akşabız bulsaydı, biz yarasa altından da kömüşten de ızbana koyar idik. Hem cennette öyler altından kömüşten. Bak şey jimeşler aşı biz. Kaysısıdır aşı, kaysısıdır şişi, kaysısıdır bozulgan, kaysısıdır yetilmegen. Cennette cemiyet bir de yukturandı. Kabasın jimeşini temni. İkinci kabasın tağında temni. Üçüncü kabasın tağında temni. Adam balası nefsesi nerse teli. Biz teli biz mengelik. Cennette mengelik bulur. Hazırgı vakitte bak şey adam balaları asabine kadın kızlar da bizenip düzenip duralar. Tegi yemni bulgulara keli. Cennette adam balaları her cuma gün jil yürür. Kaysa adam balasının yüzün yemnirtir. Biz hazır mında kartlar, yaşlar utargan. Şuna göre anda adam balası 30-33 yaşında bulur.
Qартаймас, теше дә сызламас, шәше дә агармас, башы да, хәзерге вакытта әйткәндә, давлениесе да уйнамас, саулыклы булыр. Нәфсе, көңел эше бездә шуны тели. Аллаһ Субхана Тәала шуны яратты безгә ахирәттә һәм бирде вакыт, мөмкинчелек. Шушы әйтик Рамазан айында безгә җәннәтне эшләргә. Да бөгөн адам балалары тырышмый. Максат Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, җәннәт өчен кайсыбыз тырыша? Абсолютно адам балалары күбесе дөнья өчен генә переживать итә. Bir пример гына атыйм. Максат адам балалары хәзерге вакытта тырыша, максат кредитка ала, харамга керә, тукта квартир булсын, тукта эланнарыма булсын, алай-балай тегеләй. Peygamberimizin hadis-i şerifi var. Kim de kim bu dünyada meşit tözi, ol cennetle bula. Cennette Allah Teala anarga öy tözidir. Kim de kim bu dünyada meşit tözi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytı, Allah Teala anarga cennette öy tözidir. Kaysımız aşıga mı bu gamelgi? Yok. Kimdevit aşıkmı eşemin kredit alayım. Kimde şakır mıdır bu gamelge? Kredit alayım meşet tözörge. Чтобы Allah Teala mina cennette öy tözösün. К сожалению, biz cennetni, ahiretni jingil karıbız bugünkü sükünde. Kimde tırışmı 7 men, 10 men bakşı, 20 men hazırga vakitta tege tülerge kire. Bir kimde aşıkmı? Bir kimde aşıkmıydı? Biz bilemiz ot. Rüzat tuttun, errayan işetlerinden çakırılırsın. Halık tege rüzaga da vınimanya kaybırları birmi. Meşet tözedin, sina Allah Teala cennette öy tözi. Min aytam indi vəğazlarda cəmiyyət, əydəgiz. Bu dünyanı gana alıp barmayıq. Ahiretini de bizge kaygırtırga gerek. Biz musulmanlar Allah'a iman kitirdik, Allah Teala'ga oşandık. Vəğazımın başında aytdım bit. İman oşanamız Allah Teala'ga. Deli biz cennetini, bugün gösükünde sil kuyabız mı cennetke kererge? Kıskaşağına aytıp koydum, nerse ol cennet. Oşanıgız, kepme sülesem de cennet durunda biz küz aldığımızga da kitirelmiyiz. Ol bizni köte. Şuna göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabanları yargılangınçı namaz okudu. Ol bildi, ol kürdü cennet nerse. Peygamberimiz 50 vakit namazga rıza buldu, ol kürdü. Cennetinin beyesin. Ol bizge tırıştı bu sözler böyle angartırga, lakin biz bugün jingil şekerge biz keli. Biz böyle bir jingil bu dünyada epey de üstelge kilmi, maşina da alıp bulmaydır, big jingil gene öyde ızba da tözüp bulmaydır. Şuna göre Adem balaları bugünküsü günde cennetten yaragaya bara. Adağız, şuşu izgi ay kiledir cemiyet, cennet ayı, Allah Teala'nın yarlıkağı ayı. Aşıgıyık tevbeler kılırga, günahlardan arınırga. Abu Hurayra Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabası radıyallahu anhu kitire, kim de kim Allah Teala rızalığı üçün yakşıkkını niyetlenip rüza tuttu, anarga kişi günahları afu itili. Bak kepme rüzanın faydası cemiye. Hem Ramazan ayı, deva ayı. Biz Allah Teala'dan soralırga tiyişbeyiz. Bizni Allah Teala yarlıkasın, bizni turu yolga indirsin. Şuna göre kaçan biznin vaxtımız yeter, чтобы biz anda Allah Teala rızalığı için sadakagına verirbeyiz. Ne только вот такие terelerde. Hazreti şey sağlık, selametlik bulsun, anda ni yakşıkkını nersede eşim olsun. Küm eytekilemin indi ve gazlarda biz cennetke bugünküsü günde tırışmıyız cemiyet. Bu biznin bir zor hatabız. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayette Ramazan ayı ol deva ayı. Hem kim rüza tuta anın devası kabul bula. Bak bir rüza tutkan üçün Allah Teala bak kepmi işitler aşağı. Nek biz bu ay bile
куллана алалмыйбыз бүгенгесе көндә. Адагыз, уянıyık җәмгыять, акылларына кабызыйык һәм там бер хадис шәриф китерәсе киләдер. Бак нинди Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте, Аллаһ Тәгаләнең яратуы безгә. Аллаһ Тәгалә шунын тике ярата, что ул безгә җәннәтне телидер, без бүгенгесе көндә аңгармыйбыз. Кыямәт көнне рүзяда шәфәәтче булыр. Без бакча беләбез, балалар шәфәәтче бар, Коръән шәфәәтче бар. Рүзяда шулай ук шәфәәтче булыр. Кем тоткан, Аллаһ Тәгалә каршында сүз бирелер анарга. Әйтер, я Раббым, бу ашка торды. Нәфсесен тыйып торды, синең ризалыгың өчен җәһәннәм утына кергезме? Бак кәтмә рүзяның җәмгыять дәрәҗәсе. Бак нинди саваплы. Бер ай гына бирелә. Шуңа күрә әйтәмен, теге biz белсәйдек, Рамазаннан аңгарсайдык дәрәҗәсен бүгенгесе көндә Пәйгамбәребезнең хадис шәрифенә кайтабыз. Теләр идек ел буе барсын. Шуңа күрә әйдәгез, аңгарыйк. Шулай ук Аллаһ Субханаһу Тәгалә әйтәдер Коръәни Кәримдә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس والبينات من الهدى والفرقان. Ramazan ayı bik şerif ay. Bekara suresi. Ул ayda Allah'dan kişilerge doğru yolunu kürsətüşü hem hidayəçi aşık beyan kıluşu Kur'an indirildi. Нәрсә әйтәсе килә? Ramazan ayında безгә ислам дине инде. Без беләбез инде аларны. Ашыктан ашык, Рамазан айында Аллаһ Субханаһу Тәгалә безгә нәрсә бирде? Коръән. Коръән. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инна анзалнаху фи ләйләтил қадр. Тәхқиқ без Коръәнне индердек Кадр кичәсендә. Рамазан айында Кадр кичәсендә Пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейхи ва саллямга килде Җибрил. Китерде беренче Коръәни Кәрим аятларын. Шуннан ислам дине ярала башлады. Аллаһ Субханаһу Тәгалә адам балалары бәхетле булыр өчен бирде ислам дине. Ислам дине нәрсә тели безгә җәми? Бәхетлек кенә. Атсайдыгыз койтылык тели. Ислам дине куйда законнар кайсылар безнең арабызда бозоклык эшләсәң, ул яхшылыкка китерми. Без беләбез нәрсә ул бозоклыклар. Вакыт кешенекен генә урласыннар, безнекен генә урласыннар, безгә неприятны ул. Кем телидер безнең йортыбызга? Керсен дә нәрсәдә, нинди дә әйберебезне алсын. Бер кем дә аны теләми. Я Аллаһ Субханаһу Тәгалә аны харам итеп яратты. Бүгенгесе көндә без белсәйдек, бел урлаган өчен синеке нишлиләр? Бармагыңны, кулыңны чабалар. Аллаһ Тәгалә бу дөньяда җәзасын күрсәтте, нинди ул авыр теге кешегә булыр иде. Кулыңны чапсыннар урлаган өчен. Һәм бел Аллаһ Тәгалә каршында сиңа хәзер күрмәсәләр дә, белмәсәләр дә, урлаган сайын Аллаһ Тәгалә синең кулыңны чаба. Һәм кыямәт көнне нинди дәрәҗәдә булырсың? Карак дәрәҗәсендә булырсың җәмгыять. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу Тәгалә ашык юл күрсәтте. Безгә бәхетле булыр өчен шушы изге Рамазан айында ислам динен иңдерде, ислам динен бирде. Шуңа күрә әйдәгез, яхшы айыбыз җитәдер. Шул ай белә кулланыйк җәмгыять. Тәүбәләр кылып, яхшы кыны Рамазан айына кириек. Рамазанда да Аллаһ Тәгалә кушкан фарыз рүзяларын да тотарга насип иткәйде безләргә. Безләрне ярлыкага иде, безләрне җәмгыять җәннәтле кылга иде. Җәннәтле, ошаныгыз, Рамазан айы бик олы ай булып торадыр. Һәм без тырышырга тиешбез. Бер ай гына Аллаһ Тәгалә бирде кулланырга. Кайсының Рамазан айында эшләгән савапларның исәбе хисабы юктыр. Кайсы безне ирештерә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә. Әйдәгез, яхшы кыны гына каршы алыйк Рамазан айын.